Helo, a chroeso I Uned 3 y cwrs Sylfaen. Helen dwi I. Yn Uned 3, dyn ni'n dysgu tense newydd. Dyn ni'n dysgu I would. Ond cyn dysgu I would, dyn ni'n mynd I feddwl am y tenses eraill. Let's do a little recap. Should mae dweud I am reading, neu I read. Dwi'n darllen. I was reading, neu I used to read. Ro'n i'n darllen. I will be reading. Byddai'n darllen. Felly, mae I would yr un patrwm. It follows the same pattern. I would, baswn I, baswn I, baswn I, baswn I, baswn I, a chi? Baswn I would. I am, dwi, I was, ro'n I will be, byddai, I would, baswn I, ac yn, baswn i'n. I would read, baswn i'n darllen. A chi? Baswn i'n darllen. Hapus? Okay, so beth am I would drive? Baswn i'n gyrru. Helpu. Baswn i'n helpu. Gofyn. Baswn i'n gofyn. Dweud. Baswn i'n dweud. I would. Baswn i. Baswn i'n hoffi. Heno, baswn i'n hoffi mynd mas I fwyta. A chi, tell me what you would like to do. Start with heno. Iawn. Felly, baswn I. Nawr, yn y tense yma, this would conditional tense, the letter A is quite prominent. So you would bassetti, just like the licorice oil sauce, yeah? Bassetti, bassetti, bassetti. A chi? Bassetti. Cwestiwn, fel arfer, treiglad meddal, fassetti, 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 fassetti. A chi? Fassetti. Would you help? Fassetti'n helpu? Would you go? Fassetti'n mynd? Would you ask? Fassetti'n gofyn? Would you like to go? Fassetti'n hoffi mynd? Gofynnwch I fi. Ask me, would you like to go to the office? Fassetti'n hoffi mynd i'r swyddfa? And here we go, another yes or no. Faswn. Na faswn. Yeah, dwi'n ateb, yes I would. No I wouldn't. Yeah. Fassetti, baswn, na faswn. Eich tro chi, just atebwch. Fassetti, baswn. Fassetti, baswn. Fassetti, baswn.
Faset ti? Na faswn. Faset ti? Baswn. Faset ti? Na faswn. Da iawn. So, baswn i. Baset ti? She would. Basai hi. Basai hi. A chi? Basai hi. She would go. Basai hi'n mynd. She would help. Basai hi'n helpu. She would say. Basai hi'n dweud. So, beth yw he would say? Basai fe'n dweud. He would go. Basai fe'n mynd. Baswn i. Basai ti. Basai fe. Basai hi. Now, dych chi'n cofio? Mae'r that is really important. This is where it really comes into play. So, you would, basai ti. Ni, basai ni. Basai ni. A chi? Helpu. Basai ni'n helpu. Mynd. Basai ni'n mynd. Gofyn. Basai ni'n gofyn. Aros. Basai ni'n aros. Baswn i. Basai ti. Basai fe. Basai hi. Basai ni. Easy peasy nawr. Basai chi. Basai chi. Ond wrth gwrs, fel arfer, dych chi eisiau'r cwestiwn. Fasech chi. Fasech chi. Fasech chi. Would you go? Fasech chi'n mynd? Would you like to go? Fasech chi'n hoffi mynd? Would you like to go out? Fasech chi'n hoffi mynd mas? Would you like to go out tonight? Da iawn. Fasech chi'n hoffi mynd mas heno? Baswn i. Basai ti. Basai fe. Basai hi. Basai ni. Basai chi. Basai nhw. Basai ni. Basai nhw. Yr un ending. The same ending. Basai nhw. A chi? Basai nhw. Basai nhw'n mynd. A chi? Basai nhw'n mynd. They would stay. Basai nhw'n aros. Okay, yn gyflym. I would. Baswn i. Ti. Basai ti. Hi. Basai hi. Ni. Basai ni. Chi. Basai chi. Nhw. Basai nhw. Da iawn. So, un peth arall. Negyddol. I'm not. I don't. Dwi ddim. I wasn't. Do'n i ddim. I won't be. Fydda i ddim. Felly, faswn i ddim. Baswn i. Faswn i ddim. Faswn i ddim. Faswn i ddim. A chi?
Faswn i ddim. Dwi'n dweud y positif, dych chi'n dweud y negyddol, y negatif. Baswn i'n mynd. Faswn i ddim yn mynd. Baswn i'n gofyn. Faswn i ddim yn gofyn. Baswn i'n rhedeg. Faswn i ddim yn rhedeg. Baswn i'n cerdded. Faswn i ddim yn cerdded. Basen nhw'n cerdded. Fasen nhw ddim yn cerdded. Da iawn, just one difficult one thrown in, ond edrychwch ar y gwaith. Uned 3, tense newydd. But following exactly the same pattern as dwi, roni, byddai. Yeah? Part of the verb bod, to be, I am, I was, you will be, they would be, dwi, plus yn, dwi'n, baswn i'n, plus whatever we're doing. Dwi'n mynd, baswn i'n mynd. A dyna ni, uned 3. Os ydych chi'n hoffi'r fideos, cofiwch am YouTube Dysgu Cymraeg. Hwyl!